Silo baba ukhansila lapha ukhansila uSikhosana ungasitshela igama lakho ngocwele ukuthi ukhansila ngapha. Mina ngumthetho uSikhosana ukhansila ka Ward 6 eCholocho khona lapha eCholocho ku Cholocho North Constituency under uMP uSibangi Muzi Khumalo Khumalo onguye onguminister in the president office, vice president office. Yes. Baba abantu bakho lapha lo njeka uhlupho ohlana nalo yiluphi njengomphathi wabantu? Uba into uhlupho enhlangana lalo ike kakhulu ukuzona ezinsuku abantu sebengihlukuluza kulezi nsuku ngane indlala ikhona isiqalisile indlala ngoba abatholi ukudla ngoba bethenjisiwe ukuthi bazancediswa ngokudla so ngane kuyahlupha kulezi nsuku particular kwenza uhlupha kakhulu laba abelupana aphetsheya kwaGwayi labo isi Mathebeni North bahola every month. Uproblem nxa behola every month baholela esenta yami khonapha bese kusiba lokungihlukuluza ukuthi bethi kanti laba abahola every month ngabanjani thina ngapha kithi kuthwana nakakula kudla kufika so i problem basebebona ngani wena awadingeli kanti ukudla lokuvela eMathebeni North ngani kanti ngana mbadingeli waylistina na sisifana sonke sisemathebeni North ukuthi kuyabe kufuza ukuthi uhulumende kusupply ama-GNBs wonke abantu bethole ukudla wonke. Manje uzayiphatha njani indaba le abantu bakho bakufa indlala phela? Enzabeni lo MP kusasa enzabe ngifisa ukuthi bezikhulumela abantu ku-MP ukuthi betsho ukuthi nana iproblem ikuyini bechasisa. Sikhangeleke kathi bakhala ngenkawu lapha sezibathola senzima lapha zidla izilimo zabathingi vela kuGwayi khona ngale. Njengoba kukhulunywa ngento ezinjengazonezo indlala bephinde bekhale ngani ngenyoni. Inyoni ziningi kakhulu lo nyaka inyoni eziba affectileyo so abanye sebeze bakhala ngoba nxa kuphuma ilanga ziyabe sezivukile inyoni sezigcwele emasimini. Ungangena emasimini abantu sokumhlophe abanye sebeze ba give up. Inyoni ziningi kakhulu otherwise bekungani kungcono sibile emasimini kodwa ke inyoni indlela eseziyenze ngayo ibuhlungu kakhulu. Ngiyakwazi ukhansila kade silobunzima abantu bakho bakhala esigabeni ngendlala ulungiselela njani kade njalo sesiyabuya le kukhethweni yonke into enjalo? Into esiyilungisela njengoba kusasa sizaba silo MP uza kutsho la lokho akubonayo ngoba mina ngizathululela konke okusebantwini.